Tabia ya 9 tunayoiona kwa mtu aliyejitambua ni kwamba ana uwezo wa kusema hapana. Ina maana gani? Hatishwi wala kushinikizwa kufanya vitu vinavyokiuka misimamo au maadili yake. Hapa sasa ni mwendelezo wa ile tabia ya 4 kwamba huyu mtu ana uwezo wa kusema hapana katika vitu anavyoona kwamba hivi vitaenda kukiuka maadili yangu, vitaenda kukiuka misimamo yangu. Anakuwa tayari kusema hapana. Yeye hashinikizwi, yeye hatishwi. Ameweka msimamo wa vile anavyotaka maisha yaende. Na kwa sababu hiyo hashindwi kusema hapana. Akishajiwekea bajeti, tuseme kwa upande wa fedha, yuko tayari kusema hapana ili asiondokane kwenye hiyo bajeti kwa sababu fulani amekuja na shida yake.